pabanyak sambian afkagbai sangkol sambian bu mun endi lebina rezeki eder elong polong melesabo tekul kebun bangunan kendaraan kini kesetuju sangkol pon tut anak bila pun orang sepo pon sobung ke anak kepi karena anak ahli waris enggi bugi keng sambian cek mimpi bila dapat kako pur pas anak ni ketujuh tasko pur maca Al-Quran anak apa mula tak tahu napa saya baca enggi keng urusan sangkol tangkung polonyo bi anak bodoh si kerekingan polang sangkol beda kerekingan polan bangkit beda orang ngalian bangkit beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para tokoh, para guru, para ustaz, khusus epon pengasuh madrasah diniyah Nurul Hidayah Al-Mukarram Bapak Haji Mister Yono ben setaja keluarga sedan kula hormate. Langkong-langkong seterhormat pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama dan seterhormat pejabat pemerintah utamaipun Bapak Kepala Desa, hadirin hadirat wali murid wali santri, para alumni. Alhamdulillah kuda kebagian ngaji dari melangkah hafalatul imtihan akhirus sana sekapra disebut haflatul imtihan niat nyelamet teh ilmu sekaule putra putri para ajunan setuju hadir fokus belajar beda eka dinto lembaga lembaga selain muka ilmu sekaule tetia ilmu barokah ban manfaat amin Allahumma amin. Ngiring non kapiti kalau berdoa dimin ingki Ramadan insyaallah ampun korang 13 hariki areng sareng non gi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Rabbana waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Hadirin hadirat sesami mulja, ngiring niat ngaji nambai ilmu nambai pengertian nonggi kula singkat para Ramadan. Bulan Ramadan nika orang seoleh ambu tak afasa nika 5 golongan tapi wajib ekende
setong orang hamil. Nomor 2 orang sonyosoy. Nomor 3 orang entar jalanan. Nomor 4 orang sakit. Nomor 5 orang lanjut usia. Nikah nang Ramadan oleh tak apa sah tapi wajib ekende. Nah, orang hamil nikah bila ampun oleh 4 bulan, bayi nikah ampun odi. Yang ibu bukten je odi akuli. Kadang curiga na ibu na si puput si hamil nikah bener. Mak kata bini asangana arah payu ya akuli sa are ning dukale salah tak reja kuli ya lahir bini engko wi wak kata lagi asangana arah apa aduh sa are penting te temu kali akuli salah lakor nyengkor ya pelas kapi san lahir laki engko tetireng laki ini kepacet sehat mulai ki nem tabu keluar saja jang jering ring lagi ini kan enggak ibu jadi bon oleh 4 bulan pas orang sepona apa asa biasa nak kuli ning duka ini ku pasti temu kali nak kuli epireksa bidan ano ba nikah bayi na bereng sampian oleh ambu ajaga kesehatan bayi si dalam kandungan tapi wajib ekende. Nomor 2 orang sonyosoin bayi ni ke berdasi kebal berdasi bunten aing soso ni ke bu bila ampun duhur mon orang apa sapon merangak pun tak pada beri mulan lalu ni ke mon bayi na nyoso pas bereng sampian oleh ambu ajaga kesehatan bayi senyosok ini kan. Nomor 3 ni ke orang entar jalanan, tapi tak sekap bina orang entar jalanan. Orang seoleh ambu entar jalanan ni kan menurut ukuran fikih nikah paling sekuni belum 2 kilo. Di korang dari kan tu tak oleh ambu kan. Lemon pun lebih dari belum 2 kilo ni keberangkatan dari compok ni ke pun ada orang sampai ampun. Ajaga kesehatan ecelon tako lengan menapasa on apa boleh pas sudah sampai semaput. Kengeng ambu tapi wajib ekende. Jadi tak sekap bina orang tarjulunan. Saya gojek musafir ni ke boleh belum 2 kilo. Mak tak pas sebenarnya Arab pak. Musafir kon demai ya ke pasar napa bu sesemak kan je ke pasar Benasari cok kuntar ke pasar Benasari dah tak apa sah lah ni ke beni musafir keng tak apa agini kan nomor 4 ni ke orang sakit non tapi tak sekap bin orang sakit apa siapa sakit apa boleh sejen sara sakin kenging ambu ajaga kesehatan tapi wajib ekende teti tak sekap pin orang sakit mon pas sekap pin orang sakit kun kales malah tak bahasa mata bahasa yuk sakit kode ada apa hari ya kales mereka ya mon orang kales ma oleh ambu tak bahasa masih yang temu pano tak bahasa sedih senekan. Nomor 5 ni ke orang lanjut usia. Mun apa siapa sakit karena sepona pun kayak itu kenging ambu. Bila saya ganti nak Ramadan nampun tak bisa pasal ganti nak bulan Saban. Tapi kita berganti nak dalam sehari kotu asedekah beras benyan ni ke 6 on. Ni kakangkui orang selanjut usia. Ia mun berlaku kalau tak pasal pada deretan mak tak pasal doh cek beranati nalai kentena beras minggu kalau masih kentena 6 kintal tak oleh sehari bu benih kentena lekentok orang sejak oleh ambu apasah nang bulan Ramadan tapi wajib kente semila dari kento pada deretan orang siapa sekaento kan andi iman
orang siapa ni kemuntaan di iman bentak gua tak kira apa sabutan engge bugi. Nah penting pendidikan sebeda kento madrasah diniyah ben musolla kento penting nanon le orang andi potra nika beda si ontong beda si palang engge bugi. Kula yakin setiap orang sepo sobung cerita na orang sepo terus dia anak meler beda bengal kering tua congo coreng tua keknya keen kering tua bahkan dus no dusi kering tua beda engki bugi dureng tua mata to dusi ringanan tadi bekal karena itu mau ngandung ya. Lenikanya mana dusno dusi kareng tu bahkan bani karo dusno dusi mun sampian tak hasil adik anak rosak mintal lenon mesebi nyetunya nering tua perusak berapa banyak orang tua pemelas pola na ni kesobung reng tua terro barateta tapi anapa mak paski terjadi kata banyak orang sepo tak hasil mendidik anak sehingga anak bengal napa boleh non sampai bengal makrebes aing mata nering tua beda bu anak makrebes aing mata na orang tu naudzubillah non mon pas sampai anak makrebes aing mata nering tua mesebi dunyana ilmuna derajat pangkat ta grebes kata pibu mon magrebesan aing mata nareng tu tua kento para sepuh para leketin apa anak si bisa lekas saya kering sepuh iman bentak wana maka carana andi anak ni kedua setong anak kotu berpendidikan artinya nyari nomor 2 orang sepo sanggup atau akia 2 le ilmu ni ke beda 2 beda ilmu ni ke fardu ain sewajib dek setiap umat Islam nomor 2 ilmu ni ke fardu kifayah tak setuju wajib ke umat Islam. Napa ilmu fardu ain? Pertama, Debuna Zainuddin dalam kitab Azkiyah wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa akidatan wa muzakkiyal qalbi skula kento pertama sare ilmu si menuju ta'at ka Allah artinya ilmu na bejeng cukeun ben niat apa jeung ben syarat-syarat apa jeung rukun-rukun apa jeung cukeun sareng Al-Qur'an. Nomor 2 akidah. Tauhid kangkuy nambah yakin dak ka Allah ningkatake iman ben takwa dak ka Allah. Nomor 3 ilmu wa muzakkiyal qalbi skula ilmu sebisa abruseen a kento. Nika kelu mon neka ampun neka andi ngireng ilmu fardu kifayah nahu sorab luwat bahasa Inggris bahasa Indonesia juga matematika ilmu antariksa ilmu kesehatan kedokteran dan lain sebagainya kenikanya mana ilmu fardu kifayah geng setelok kento montero di anak tetireng selamat dunia akhirat ben bisa nyelamat lagi ke orang sepo 2 dunia akhir maka telok kento kotu eka andi engkinun ki tuan bajeng nika para deretan seeka oleh tuan bajeng engkinang musola engak nikah Al-Quran maca Al-Quran musola engak nikah egi bugi panjenengan nika punya alumni nika ingi punya alumni pondok nika coba ngak ke ngai setuju nika
oning tuwana bejeng ben oning maca Al-Quran napa elangker napa epon elangker masih bihain ini kenang langker iya karena monta oning ngaji Al-Quran bejeng kita oning tak kira monduk enggi nikah barang itu nikah sombernon tong pabanyak sambian afkag boy sangkol sambian bu mun endi lebina rezeki edeur elong bolong melesabo tegel kebun bangunan kendaraan kini kesetuju sangkol epon tun anak bila pun orang sepo pun sobung ke anak kepi karena anak ahli waris enggi bugi keng sambian cek mimpi bila dapat kako pur pas anak ni ketujuh tasko pur maca Al-Quran anak apa mula tak tahu napa saya baca enggi keng urusan sangkol tangkung polonyo bi anak bodoh si kerekingan polang sangkol beda kerekingan polan bangkit beda orang ngalian bangkit beda lambo mon mangkin sobu betul engken kelu kan terselambak kelu orang ngalian bangkit ni kalambak mun mangkin sobung kengi sak rasa aki sering bila lebat nang lorong ni kesalipan nyaman mangkin tak ngening apa bumi na kerso jan gelu apa pager sing ngaledi bi banik tata asyibra minal abi zulman tawbaqahullahu yaumal qiyamati min sami ardina orang sing ngalian bangkit sekilan sengaja ku aku non salah ekepe bumi petong bumi ekalongaki ben Allah Ta'ala tareng mun kalongan emas petong onbu mun kalongan bumi petong bumi dunga apa salah ki ekepe bumi iya mun ekepe PC terselpet ke PC umpama nobo terselem ke PC iya nyaman iya mun ekepe bumi ngan apa kento cek mimpi mun anak tak oning maca Al-Quran beki ke pisang kola tapi anak tak bisa ngaji neng atas kopuna yang sepuh marke tak oning ngaji kento serogi para ajunan setuju enggi bugi nomor dua sare ilmu akidah ilmu tauhid si bisa nambahin yakin ben iman takwa dak ke Allah kento nyaman na ilmu tauhid wajib dak setiap umat is lambe non gulegi kana akidah ni kebay astaan maurid wujud kidam baka mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat nikah maulid Isanya mana para nabi hum adamun idrisun nuhun huduma soleh wa ibrahimu kullu mubtada kurlang kur sini kagapi sabu ning purni kepikir cekena dari saren ku tak nyaman malaikat si keboy astaan mungkar nakir mantre kuburan hemak bede mantren ke kuburan lambat nah. Tadi gula kita ngaji ampun apal kade karena gula semak bilang kerkona nang kanta pun maurib wujud kita bako Isa nyaman para nabi sobu nyaman para malaikatil muqarrabin malaikat sesepuluh kento sewajib kula ben para ajunan oning ingkinon gi makin kak maporing astaan nga nikah seporan lagi kanto kang kuy astaan apa kanto tak pernah apa salah buat dia bagus keng akidah insyaallah sekejamatan nikah sekejamatan kejamatan apa kanto bana sare sekejamatan nikah si astaan wujud kidam bako nikah seporan gi terus singgung kanto si astaan wujud kidam bako nikah mun beda setong mun tapalang dek sekali pun padahal itu wajib sesosa putra putri kita takut tak apal nyaman malaikatil muqarrabin sesepolo Jibril Mikail Israil Israfil Munkar Nakir Raqib Atid Malik Ridwan
nikah non sebeda nang dini ya nikah. Pelajaran yang nikah sebeda nang dini ya. Tapi anak-anak makin karepun tak pernah nang dini ya banyak tak apal kenyaman malaikat. Mun nyaman artis bi pembalap nih kapon. Enggi ibu aduh cok apal kapi keng gula tak apal mun nyaman artis gula tak pati nyongoan bu. Apa nyaman pembalap senyama Rossi kalau. Ni kena pak sepeda atau kering miring. Mangke dia cap sebut keneng kotangku. Kau sekurus bu. Banyak orang ngakui kau serosi kalau pas iki babojong duma kelar kidung sepeda kan nah mun terus selamat dunia akhirat andi anak terus selamat dunia akhirat nyelamat lagi ke orang sepo dunia akhirat teron di anak derajat setengki teron di anak derajat sesae maka para tretan pertama ilmu setelok kak dintot ben nomor 2 orang sepo sanggup adu agia sambian tak usah bebetir polan anan ring tani pas anan tadi tani sekali caan serah banyak potran orang tani teti kiai raja banyak potran ring tani teti pejabat tinggi beda panakan kula tadi jamat bapak tukang ngaing ibu bisa tadi jamat sebeli ke anan jamat cek mimpi tadi jamat Presiden Soekarno ini kan non presiden proklamator potran nasira bani potran ring raja no cuma 2 kan to ring sepona sanggup bapak Presiden Soekarno nikah belice oning belice karo si ngan kengan katin orde poringi ngak kak ruwa bapan Pak Karno mak disen di anak tadi presiden di samping sanggup menyari ilmu anak bapaan ben punah tak uning saren malam seumurah atua agia tadi presiden munnya mana bapaan Pak Karno bi nyama gula bu hikmah panan nyama gula bu nyama gula kan si bawe kan mapan bu ada montek yelem tibi siapa ngalem kok si bawe pas bapaan Pak Karno ni kenyaman sugemi ayo kemamapan si bawe bi sugemi ha polan beda gulem kan jadi kini kawai sugemi jan orang coba adut tepak kering matur taring petak sugemi ada gitu keng anak ante ti beresi kenapa sanggup atu aki anak presiden kedua Pak Harto tore gula maca contoh simin Pak Harto ni ke beni potran orang raja Pak Harto ni ke potran orang tukang ngaing can orang compok ni ke lobenyo can orang kanton apa bu lobenyo keng laan antati presiden ya diindahkan sejarah seorang putra menteri pengairan mapan panon tukang ngaing tadi menteri pengairan masalah anak presiden pasti tulis seorang putra ulu banyo kan tak pada maafan niken mah bisa babaan Pak Harto ben punah nikanon apa sesenin kemis apa saki anak sambukeun setu coba iya tadi presiden pas tebak ke orang kan tu anan bani kang iya macik cur pun tak tahu le olen tak niat wah mak tu di anak macam olen tak niat tu tiap legenda non perjuangan dimin melarat orang di anak ni kesetero teti orang saya tak pada ben orang ngobu sape mun sambian ngobu sape limusin 2 tahun 3 tahun raja penghasilan bian enggi bu coba ngobu anak 3 tahun tak pesen limusin siapa ada tak ada kau tulang keng lakar ke non cara nak montron di anak ontong contoh saya nomor 2
Masana Syekhona Khalil non ulama raja coba Madura kento mayoritas santrena Syekhona Khalil. Pertama, pendiri NU Ki Hasyim Asy'ari santrena Syekhona Khalil. Almarhum Al-Arif Billah Ki Hasan Sepo Ginggung santrena Syekhona Khalil. Malah Ki As'ad Sokoraja kento pelaku sejarah NU sing ngaturake lambang karwa dari Bengkalan ke Tebuireng ke Ki Hasyim Asy'ari kento Ki Syekhona abekta kento Ki As'ad Sokoraja. Beliau pelaku sejarah NU. Pondok-pondok pesantren sejarah Lirboyo. Semakin santri Lirboyo seluruh Indonesia, pondok paling banyak santren nikah pesantren Lirboyo, semakin pesantren ampun lebih 50.000 pas berpetisa mun jokor ketisa kento kemana penikam santren Syekhona Khalil. Pondok Sarang juga Karapya ni kesedaja pondok Gus Baha karo pengasuhna benih pengasuh pendiri nah nika santren Syekhona Khalil. Serah Syekhona Khalil nika non abana nyamana Ki Abdul Latif. Ki Abdul Latif ni kala akona bila ala kosa are lebih ni ere tuum kata tangkep. Kalakuna lebih ni ere eja bisa ki ke kurun anak. Tutinya bis ke kurun anak ni kedua hari sekalian. Tanya ki menitu menolong kiai beda lebihna insyaallah banyakan lebihna. InsyaAllah banyan karen. Karena apa kia menitu iya insyaallah banyan karen. Keng ni kerahasian Ki Abdul Latif ternyata asodeka sabenare acabis ke kurun anak 2 hari sekalian kento ternyata atu agi anak lahir Syekhona Khalil kento. Jadi acabis ke kurun anak ni ke 2 hari sekalian. Sambian berapa kali bu sebenarnya? Acabis ke guru anak sambian berapa kali? Sebulan? Setahun ni muntapan imtihan senya habis ke guru anak. Tak imtihan, tak antar lah tak nyabis. Dupas minta anak ngapa? Likento nan sititi Syekhona Khalil kento abana 2 hari sekalian acabis ke guru anak. Nika para teta. Lah anak ni kanon ben orang sepona anak ben guru kutu semak lakar karena kento si bisa noronaki barokah. Samsul Aima Al-Hulwani putrana orang tukang jejen masa ngaji nanon dubu-duan ketibi cakancana sampai terpenter kapi. Tadi ini mun lomba juara 1 beni penter juara 1 buduna. Juara 1. Tapi saampun ada pak ke masyarakat salah teti presiden nang negara wuharo ni keki teti imam pengarang kitab bareng tak masuk akal. Enggi bungi masa ring putuh ki masa ngaji na sandebak ke masyarakat pasti di presiden ki ngarang kitab bodoh nak kancana seponter penter kapijak saking mangkin di titel profesor doktor insinyur deteng kapi dimabon oleh 2 derajat riaban Samsul Aima Al-Albani engkau oleh 2 derajat ria dari 2 kelakuan dia apa setong kelakuan sang ring tua nomor 2 sang kelakuan tibi apa lakon ring tuan ban tangreng tuwari sabenare hikmah kasang guru kaangkui ngaule hikmah. Hikmah ni kabu ngadem ngabulah dak ka gurun anak. Hikmah itu buana karena reng sepona hikmah maka pas endi anak teti presiden teti imam pengarang ge punar ini. Sampai jompon tibi tak aromat punten. Palor aromat teu guru na anak. Nomor 2 tak pernah melanggar undang-undang saabit ngaji
Pas tak oning rasana asolat, tak oning rasan tak berjemaah. Sampai tu di presiden. Ari ya si bisa ngangkat derajat engkau. Walaupun kok masa ngaji na butuh, ben Allah engkau diberi hidayah. Kento para cerita. Jadi monteron di anak ni katerosain, maka orang sepon anak kau tu semak dek ka guru na. Mak le oning kebedana, munta oning sambian bakal terkecok. Karena jangan Imam Ghazali, oh murah anak ke ento begitu lo. Dari saare ke 6 tahun, tetene bu, dari saare ke 6 tahun anak ni ke anak raja. Nyaman anak raja, saya rasa tak rosoro. Bu mandi ya bu, tulang bu, salin na bu, berada sih tak pada mapan. Tekalan di tamu ibu camat bibunya, agelah abu. Egi raja, lengak nih main petopian. Tikal je kiri-kiri, saya tak tahu saya benda pengajian aja. Pokoknya petopian. Kamu nengadan gula cak loncaan karena. Ini kesarin 6 tahun. Bapak kayak gitu. Kintung pak, kintung, songkui pak, songkui, tinggi songkui totopengan. Mak dia jo, kencak pak, tak kencak nangis, letak ngak cerun kencaan, padu raja. Saya rasa macam mun nak nangan ni, ni kita ketondu, mun kadung nangis tak tahu nang ada nangis ni. Raja. Nomor 2, non 6 tahun ke 12 tahun nikahnya mana anak tahanan. Dari mana tahan oleh kabele oleh tak oleh kabele tak oleh ni kabar zuatan. Mungkin anak ni keterlibat ke maksiat lang selar kelar angu nangis. Anapa? Karena anak umur 6 tahun ke 12 tahun nikah napa si elakoni benapa si kau ningi nikah benyaan tiba teku. Lemon pun tiba tek beni dek kening becek malarat becek na engki bugi malarat becek na om bapa kanto berdering ngatuan ajem berdering nganduan ter mon apaan kier ngandu ter anak jak dilibatkan lah nyari pada kier si ngocol bi segeleberi lah. Anak teng sekolah ocol jong anak suruh ngocol apan saya gelukur sobung napa bekto ke ento keng anak ni kenapa saya koni benda apa saya kau ningi benyan tiba tek dewasa muncul anak ni kira serbat rip mau rip nang lorong ngajet ter tekak nang ngadan langker aduh jong mak cek kira ke ter ben jong cek rip mau rip ngalak ke siapa kok li mun tak ngalak ke pak siapa kok lambo pengocol di pak perian bu sedikit juga anak bini tengah te sambian 12 tahun kabelu 12 tahun kau tu lebih tengah tu anak apa karena anak mun pon umur 12 tahun can reng lambe pikir na pon mulain aranca can orang makin nalar ampun tengki ni kabar tengah tu sambian anak laki anak bini mun pon umur 12 tahun sambian mun tak oning kelakon anak bakal terkecoh jadi masih anak sambian tak keluaran bocok ndercap solih hawu wah anak mati muru sekolah kun keluar ni bo gelujur pak debak ban kemen congok tangan nak lakun ki sekeluar boleh congok gelu soli katangan nak jender gelu mun sebe pelajaran ibu dena anteng soliha anan sampian mun seli beli selecer HP siang maaf oh kereta kecok sampian keluar ben bapaan baretan pacar jebel apa tak ngandung dek temu yu banyak dia dak iya deh beda tak ada banyak makanya anak laki sini kecuken mesti akikirenon mun anak pun umur 12 tahun laki bini sampian rangi ragelu iki bugi bu ibu kadang cek pona salah sekone anan buat ter anan ko cek leter yu marah tak nyaut anak ni kan
Keng anak ngocak, masa embu hingga engkau tak leter. Anak lah keng kiri, cak langsung kiri congok gelu, saris selana. Mak meler gelu bencong, ngelak kok bentak meler ben. Dengan anak ni, masa pak lambe hingga engkau tak meler. Kikir boleh. Mak meler gelu ben, ngelak kok tak meler ben. Duga lepar le. Tak nyautan, keng ganjan apa ane sare pas. Yele apa ngaci bi benem boleh. Woy ngaci nurul hidayah rojong mo meler orang ngepan le la jom. Beni kun meler pan ben belenger boleh jom. Abuh osom rambutan mari isa tade endang nang langker kol sepolo teng oleh sepangkuan jom. Milo kapis laga ye pak nyiri ye. Som tuken da ye som nangka da ye. Pokon tatangken langker ji mentah menancom pukate tak bulu je jong jari ngepan buat ngacing bejo capi bi masaku jong ero cek di dadang anak ni kan di bahan pun cek kikir kata dogalin mbak mun kikir ka bian mak meler kelu bancong ngalakan kok bentak melercaan se dapat cek ki meleran ambian apa malah bela la ngacin ngur hidayah beni sini kapa mun anak teh temu salah pun dari kiri teruskan anak tu di korban kula beni janggolang mbak sambian le tak ale male apa mak mada ye bancong tanggolang kereng sebab beni janggolang mbak seporan pak kula tak ala ben sambian tak janggolang keng anak le tak tadi korban pak mun karo meler cek meleran nembian di gula malah beri meler blunger bian boleh duk garenta menatatang jam siapa ikan bian kan ngaci bile pak cek le sing ngabele gula kapi tak lontong min yen di anak gula meler kak mabi kai di anak ambian blunger bian pak ayo ngojak dari mepan mangkana non andi anak nikah orang sepo kudu semak dek kegurun anak inggi bugi anak apa sopaja oning ka bedena anak bede pendidikan teka apon monduk sekali non ta pereng sepon ta oning ka bedeen anak bede ponduk bakal takecok cak romoro karo mamonduk melolo mangken je benyan orang mamonduk anak mai pamondukan aduh tak kelar si jaga meneng bungko de mun salah pergaulan budu sang anak nyamanan bede ponduk kok kunnya de sekere magina ya mun karo kiriman mono lempuanan bede ponduk dari majar ya kok tu oneng caran oneng semak ke gurun anak katina apa kiai putra gula kiai cakang napa nakal oh cakang putra nambian oh ning katina pagi budu napa cerdas napa pinter oh budu keng tero ocaan kan lah oning jak mun anak budu pinter nang sampean keng bek cangkolang tikali becak bi gula ben kiain para deta iki oning mun tak oning tak kecok non 20 tahun ni montuk can sera tak alim mula 20 tahun bapan subuh mo sosol Anjong singi imam na salat jenazah na bapaan leben 20 tahun alim benda mingkir toko masyarakat kakapi ya. Penampilan ini kapan poloros pati di telosap nikah saksi pak nikah saksi nering bagus ki as-salatu jamiah mapan ternyata sana pejang aki mayita bapaan tereng ituin pejang sobu oh mau ruku itu kena bina usolli pada suke jangan semak ada biasa pak takbir ambu non sing ngate sedak ngate lah noro be jale tak ngerti pun mari apa jangan lagi iya cong apa jangan lagi jenazah kan pak takbir jong kilek mun reng lain mun pak ja sekutak bejeng sobu mun tek kentek mangken tak tuli pun nah oh saya mati sekali. Mak rukuk itidal sujud ki ikon noten apa ni kalam berkiar ke maksiat montek tebus mangken lek derem meneng kopur. Teti monduk 20 tahun oleh kecak bi lempo. Lantaran orang sepona tahun yang kebedaan anak. Leseri kajukan saya ngaji kanto saya neng madrasah kanto anak sampian dengadeng non meleseng ke alasan ngeremeng.
Tak sekolah gula bu pelangan jalan. Yang sepun kereng pada jalan. Jalan. Nyaman nak sengkak lalu melok nang tina lok melok depan kon macam ni lek pelangan kok lek ya bu bi macam ni dung tedung nak ngapa saki kanjan keluar sekolah keluar ngaji norok Peleman jan ibu deting lah cong engki toron tengkon macam ni tak kecoh sambian makana semak kalau ben guru na anak kenten non jadi orang sejojo ben mulja kento pertama doa na orang sep nomor 2 doa naku nomor 3 doa na matu anapa karena jangan pun Nabi al-abah usalasa orang tua ni ketelo nomor 1 man waladakah bapak ben ibu mon sobung bapak ben ibu sobung kula panjenengan ibu ni kekeluan macam bu ibu saya bu ibu senang dah ada seorang pak bapak saya tersinggung ni king insyaallah santri ni kebanyakan yatim mama segi kok mak bini mulu dari bu ibu mun tade epan kan yatim yu bede oh tak napa mon bede ni gula atanya polan gula curiga polan ni ka muslimat mulu tadi santri na kemis dari ano ni ka banyak yatim mangaranya. Dan ini para sebuah bedan. Nomor 2 matua karena mon tada matua nak tak kira beda si bini. Ibu. Keng kadang mantu kecan tibi. Mon kita ada tertib lampu ke matuan. Salah nonduk matuan tanya aki. Naporokon pak dek gudang garam Surya mas. Padeli manton ya meledupak bagi matua nasitong. Esang kuning terus sebigu lebu tak laju sepeda taring ubu mantu nengi cuan rokon mantu benarin banget luang kendu lencer njok siapa mak beending engki pak mantu naik cilo jan oleh ngajir si bini tadi maling rokok soro bulu je tak bulu jaju nomor 3 ni kaman alamakah guru egi bugi oleh tuan pejeng elang oleh macam Al-Quran elang makin pertanyaan banyak orang apal tuan bejeng keng tak bejeng betul banyak orang pinter macam Al-Quran Ramadan keng tak derus betul anapa cereng tak apal tuan bejeng mak tak bejeng ilmu seekau le dari guru ka ento karena santri tak nyapung dek ka guru maka ilmu nikah sikoni barokaban manfaatah karena tak nyapung dek ka guru Samsul Akhimah Al-Khalwani nikah jadi presiden baradretan ki jadi imam pengarang kita pas muka pun duk berdenengak tengah kota kebenaran kota pesat perkembangan pondok juga pesat perkembangan akhir ia leben Samsul Imam nikah ia le ke pinggir gunung 30 kilo bedena alumni setuju acabis para detan alumni laki alumni bini sobung cecer pulan guru ngale pondok cuman bede setong sepaling alim ki masa ngaji nah ni ketak nyabis nyaman Abi Bakrin Az-Zarnuji setong saat apang ki bede elen jalan ben guru nah Abi Bakrin Az-Zarnuji 5 dalam tazurni arapa ben mak tak cabiskan kok engkau ngale pondok wa ke pinggir gunung bodona alumni cakancana beun laki bini nyabis kapi tada ceceran kun beun setak nyabis beda apa alasan ni ketepak kuntu maswulan bihidmatil walidah kaula guru sampai tak sempat acabis keajunan karena ngalatinin orang sepo bini pun sepo napa dah pun guru nak turzakul umrah wala turzaku rawnakad darsi baan oleh keberkatan umur cuma ilmu na baan barokah manfaat baan sekuni barokah manfaat ilmu na baan walaupun leben alim masih dikilangi karena baan tak nyapung dek ke guru na napa sih terjadi
Masa ngaji na paling lem aliman ketibi non depak ke masyarakat teti orang sebut mabeun ketibi mak teti mabede pengajian muro ka santai sambian cek kun ngatuain sarwa letek kendain umat sarwa bede kan tahu mak tak bede nyaut kok tak bede bu sarwa muslimin sarwa muslimat alhamdulillah nikah pada deretan mak tadi mula ngoreng ngocak si bini tak baju dan palar ratu na alim nikah si bini tak toro ocak ngocak anak tak toro ocak anak napa ilmu sego tak ngaku manfaat tak cuma sekuni manfaat ka aben tibi mololo tak manfaat ka orang lain lantaran tak nyabung dek kaku mangkana banyak orang apal Tuhan bejengkeng tak bejeng karena tak nyabung dek kaku bikin tenon karena guru nika man alama kanika orang sepo na kula panjenengan nika para sepo para dritan jadi pentingnya nyabung dek santri dek ke guru alumni kan terutama dek guru insyaallah ilmu seka andi nika barokah manfaat lamun urusan bakat para dritan thank you pondukan tak kira tadi kiai kepi pelajar tak kira tadi pejabat kepi muncing bidi bian gula keringking bidi bian ni kata dia teten pondukan sampean mun apa jangan pon bo kena bi saja dan bi tasbih ingat si tadi kiai ke kepi keng sila keluar belekaran bade si tadi bade senten bahkan masih pondukan punya sendiri lah banyak langka ada di maling iki cak nang ponduk ngejoan rambut lagi hai ada terus kebenggot pelajar opo mun kadung atuh sabatu bi ada asian ingat sendiri pejabat kapi ternyata san pon keluar ia bade si teti bade si tak teti belekaran iki bade si meler para detan sering beki sekolah kadung ngejoan bidang pak guru nang kantor nih kanon namangkan aku lawan panjenengan nikah kotu sanggup atua aki anak kula sambian mati non enggi anak Nabi Ibrahim andi anak Nabi Ismail foto Nabi Ismail kata Nabi kapti nabi sampai depak ke kanjeng Nabi anak apa Nabi Ibrahim sanggup atua aki anak foto beni karo anak non tapi anak po Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama nika doana Nabi Ibrahim mun sampeyan tak apal maturaake Rabbana hab lana du Gusti paringi kula Gusti min azwajina dari kula Gusti wa dzurriyyatina ben anak poto kula Gusti qurrata a'yun seteti pengecil pemakrifat waj'alna lil muttaqina imama tetiaki Gusti pelekula ben anak poto kula seteti pimpin orang setakok dek Allah ni kedua anak Nabi Ibrahim sampai foto teti Nabi cojo muljo sampai ke kanjeng Nabi mangkan mun atua cak karo anak buhi anak foto min azwajina daripada kula nikah beni karo manfaat kana foto bu mun beda bu ibu ndik laki meler beda bu oh beda bapak ni bu ibu ni kan ndik laki carpak beda oh mungkin ndik penghasilan 20 depak kambian di penghasilan 30 depa di penghasilan 300 oba posang sing penghasil napun beda ayer nang ro peron seleber ayer nang pet lepet songkon banyak orang laki ngirepan PC nang pet lepet song saya sing ngirepan nang pet lepet songkon gini ke sesongkon cileng sesongkon cileng mun digul enten jodoh pet lepet keng moncar pak pada bayi mon sabak nang punten na sarong kandek garin na pagi ya beni urusan soko pote soko jeleng tak songkoan cucur na panten selaki iki bu kento
Mun andi laki tak bener, tapi sambian ahli baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pak de pak bener dibudin Allah sing ngobo karena tuana sampian. Mangkana cek kesengka adu ada gitu. Laki meler baratetan jeni kiri jon santak beburun yu. Mun Allah sing ngobo esa senike iya Pak mun sampean endi bini tak pati tepak kan bedegi ya bini tak pati tepak gitu nyauti pire tidak ada siapa tuh duduk kerat hunreng laki bodoh degi jadi bini ni ke macam dua bodoh orang bini ni kanon setoat ke selaki ini ka kula sampean mun ka urusan tunya enggak terus lagi begi sobu ngabaca kisah tak ada rokok tak ada PC abak tu jangan rokok pada bi gula pada tu jangan gua ngocak ke si bini ya dek berdekarin bulan cedek napa mas enjak kun beli rokok tak raja jimbun kun dek 10.000 kata bu oh bodoh mas keng tempin ada ki benar-benar so ya tina kau nyari Arya tepak kau orang bini soli tepak kau orang tak bini saya tak soli apa radetan berdekarin belajar apa lain lah yuk nyabaru apa belajar apa jadi kun beli rokok pes mau lama masukkan kok lecak peta boleh jadi lain ada rokok fuceng selagi kau si bini apa tepak ke bini tentara para tu aduh igen leni kamera sebuah berarti mun andi laki tak tepak ota bebini tak tepak, ota anak tak gelem tepak, pabanyak bila mare pejeng sambian tak usah awirit secembu. Ratona doa nika solat, mari na solat kento bekto siding sekecek nika bekto istijabah, bekto semanti silangsung etrema ben Allah. Mun letak macak selain lebaca samiro jalan assalamualaikum warahmatullah. Pala tak keburu Rabbana ablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nikah. Napa boleh sampean bastang ngibah kencang jak bocaan. Jadi doa gak dinto beni karo maisak anak foto tapi maisak bela mun si bini tak bener selake ahli doa nikah diburin pak de pak bener mun selake si tak bener doa ngak nikah si bini diburin anak selake nikah pak de pak bener engge bugi Cireng senagen sampian polan tak bener kiri jon sarabu. Engge bugi kulen di tatang ke jompo. Oduh si bini ini kanon kerbis sarabu. Oning kerbis mian bu. Ciremi, cirewet, ngelepek, ngelopok. Apa boleh? Nah, ku ngeceper pun can bian gerb lo gini gerbi jak saking lomba siti sebenasare juara 1 siapa bini aja tapi para tretan nikah dibudi na bini ni kanon kasta selake benare majer tak ada kesoon bu tak baru ke bisa seberdiri katan mon si bini tak ada kesoon nah karena si laki wajib ngingunin sambian tapi sambian tak berterima kasih ya de oleh seket ning seket oleh petong bolo lema ning jiria bila sekelar male motor wah tero mati mot nang selake noni kiri ni apa kalau ku na selika boleh tatang kata geri cermat ka kepi dumak bisker dungkok muni bini ngak ba anji pesa bi kok bini boleh Allah kang ni sereman jo bini benar non si kiri mundi salah ni keirikan salah yang buat nang tanian bi si bini deng nang tanian tatang kata geri cermat kapi can gules ku gendeng ngongku tak pah tumua bini barang gede apa tati beni gendeng deng ma gendeng rejan gede ya mbak bi si bini can bana bini boleh iya anak mak bini boleh anak dua belancer orang korang cak benang kikir melolo dek nyeri saya tak kikiran kok boleh enggak yuk
Betul apa lah pasal perkelupon. Nika masalah lagi ini sepenting kulaban pada ajunan. Nika masalah pendidikan. Manfaat pendidikan kento manfaat ke umat, manfaat ke masyarakat. Cek kantos sebelumnya beda Nurul Hidayah ni kanon madrasah diniyah Nurul Hidayah ban musalla ni sebelumnya insya Allah putran panjenengan tatang kenika banyak tak oning maca Al-Qur'an tapi benikun Al-Qur'an meloloh saampun anak ngaji ben sekolah atamba masalah akhlak kering sepo bagus engki Bu oleh naka emak sambian suruh ngajar Quran tibi tak kira langgeng sambian ngajari tuan fajeng tibi tak kira langgeng engki bugi nah sakah masyarakat karena beda orang sesanggup neku aga lemang kananon orang seneku aga maneka encan guna Imam Syairozi man arada ayyakuna ibnuhu aliman fayambaghi ayyura iyal ghuraba minal fuqaha. Orang lamun tero dia anak ngarte Bu anak kereng sepo tak jangkolan enggi ka orang andep asor orang sepo ngiding kabar anan siapa ngaji cek nyaman oh anan Bu Eni juga melo padahal Bu Eni tak ngajari tibi ya enggi Bu ki nikah para dretan monteron di anak ngarte bun seterusan nikah para dretan fayam bawi ayura iyal ghuraba minal fuqaha maka kotu cinta ka ahli Sera ahli ilmu setiap orang sesanggup morok kak ditonya mana ahli mesti punya ilmu na tak kenceng morok tak aman paadaki ilmu na ya bani ahli ilmu morok bani karo nang madrasah dek kan dek tapi ini bukan saya menuju iman bentak lagi ni ke morok nika para sebuah para detan Payambawi ayyura il ghuraba minal fuqaha maka kotu cinta pertama ka orang morok ka ahli sera ibon nomor dua cinta ka orang si belajar si nyari ilmu mun anak si belajar walaupun beni anan hibi dama jong sekolah boleh oh ya dewi bujong kebeli camilan kempang sambian abri le sambian cinta ahli ilmunya lan nomor telah beda tak murok para dia tak belajar keng juga termasuk ke ahli ilmu serah orang sero noro dekat tempat kenceng abursian sekolah anak kati cerita aki gelek boden apa kekurangan andi rezeki noro etoro akhir rezeki na hatta sekune enggi bugi ke ngoreng lampuk melarat tak ibu kula ngabasa kini ke pondasi ni ke beba ni ke mapon ropan ni ke ekarang tingkat ampun sepenapa tahun ya ni kan ampun sepenapa tahun 2006 abadi musalla ni kan berapa tahun kemangkin berapa tahun musolan na berapa tahun oh nikah ampun 11 tahun non kun pakun nga niki kita gelem tingkat are mo ni pasaraki ka kiai na malolo ya tolos kiai ndan di apa maka cara na paratetan sampian andi rezeki toro aki non ku aku kini kesebekal ngambek sampian nang dak ada rezeki na sampian banyak sahabat sampai tekel keng tak di amal jariah pada yang cek repan yang kak derajat dengan alam barzakh toro aki ke ahli ilmu toro aki ke tempat pendidikan maka kini kesebekal ngambek ada nang ajunan Allah rezeki na sampian mun si kebeli motor mesti nemen tak ngambek je yu mak ti ngambek sendik motor cek ke kuburan motor nemen tak ngumpak motor paling numpak katel lagi yu
Katil tombaan kula ben sampian seterakhir tinalang engko biasan sendi katil nikah persatuan tak lopol sarwa muslimat sarwa muslimin hatama hatmil Quran nikah sendi kula kita ngiding orang kanto orang banyak pesen pas aku boy katil yang kui tibi bedu ngok mele sopa keboy apa keboy katil yang kui tibi engi Keng sendi persatuan mon mate ya sombi katel karwa andin didi mon si tak rok norok sekali arwa mon mate tak lopor ngampongin tekak lendik motor 66 apa boleh pasirkan ceran tinalah tak usah ngincemaki kadela sarwa jigo cewak sopa teloan si biring bet teloan sambian nganaung bedereng mate ya somben si biring bet saya ngosong tak gelem yuk tak aduh ya saya aduh katel jadi panjenengan montero ayam bebi rezekin aku pada deretan nikah sebagian rezekina toro aki ke tempat ilmu kain to bajut melarat non orang ni kediri betek masih melarat mun betek lampe ndi sekone toro aki kina panten bu orang ni kemun lapon di betek lampe tekak melarat napa bagi ke orang tak ndi napa boleh canggaru bagi ke orang anapa betek kalam keng masih soki mun landi betek cerek cengkelai jual yu betek nikah tadi bini bulan soki melarat telo polo lemak tahun non laki bini nikah seketir kisah 35 tahun lagi bini adua ke pangeran dagi mun ala ko saari ngakan tak lako saari pun tak ngakan aduh ni kepada tetan dagi pas teng malam mempe mati kuburan sining semeter korpasi gentiin bangunan 70 meter masakit indah nih penduduk orang enoman berhiasan kak makula oleh ngak ni ke malaikat iya kalau berdua kalau aku nak panapa malaikat setong ben sabar sabar duk remah 35 tahun ben ala ko saari ngakan tak lako ben saari tak aku ben tak ngakan pakun tak ngok-ngokan ke pangeran ben muni rasain tetang ke ben mesti ngiding tak males jadi dia sabar mumpah bu ibu kanjeng ngiding rasain tetang ke ya mun tak nyengceng sampir ya akhirnya pupuk teng-teng can sapa alwakil jeri tepung ini kenten ngiding rasa ni datang ke mesti tak nyaman takut lini kesabar nomor 2 malaikat ya lamban buat lampu napa gulu 35 tahun ni kapas sepasan beun kan di ke ngane pinggir pagar arwah engki arwah tatangkeuna milo beun kan di kate engki arwah tatangkeuna milo jadi saya konten ria ben Allah Taala abu cak gula tak sedekah sape ya mun sedekah sape ben kebaya hutang ben lambeun saya pertama saya nilai ben Allah Taala ya mun pacet beun lan diin keungan ya keungan jadi lah pada bi sape karena lambeun kain temangan cerek bugi ternyata non anan saya 35 tahun ni kata kita pas-pasan bagi ke anak ben Allah Ta'ala teruju tu bodon anak ni ke soki kapi haji kapi tu pangraja kapi lantaran orang sepo saper ben lampe jadi sambian non ni kabuan ada ki ke anak foto la dalam hal ento bila tisa ni ketero makmur lagi kada tempat pendidik pemantereng masjid pun kama masjid kan tu semak ke ebeng gila dong pemantereng masjid mon parlo tingkat 2 keng anan tetangga na tidak saya tahu ketuan bajang siapa sih ongga mon tak kira masjid kok nongkok ya ni kenon jasa na pendidikan neka
Tekak lagi aja ke pondok raja oleh beasiswa terus kuliah gratis ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir, Ummul Qura, ya pas terus ke Yaman, mulai nanti ulama raja keramat tamu, keramat santri, jelasnya aki, kamu le tuan berjanggi, ya oleh nang Nurul Hidayah ni kan. Lihat tu tiba ada deretan di seni kamu makmur lagi kada tempat-tempat majelis taklim ketika ento buru di seni ka makmur. Monti seni ka pon makmur maka ahli di sana bekal rajaan olena etempeng lago. Nah, kula sampean mate bu ki pon seterakhir kiai pon hadir. Nah, bapa jalan dikal sampai hadir kiai pon jagi. Barang deretan nikah putu rukun ben kompak buki buruh pendidikan nikah makmur. Imam Ghazali nikah sampai beri contoh rukun ben kompak ni kajian Imam Ghazali yang diaki ke kiriki selemak ni tetene bu kiriki berapa biki bu 5 raja na tak pada lanceng tak pada tapi sekapina bada manfaat bila ampun kadung rukun pada tetan selemak nikah ketika ngumpa nasi tanpa dikomando pada tetan walaupun lanceng tak pada tapi anapa konjon kriki mak jetingkapi ke pereng gitu masa bi sampean ni pimpin ayo saya tengok mbak nasi seceng lancengan melekok pecik melekon saya tak peti lanceng ya tak peti melekok ben pol-polan ring ni kini ben ngalateng ben temu ngalateng TV soro bian lain ni katan rukun ni kan coba setong boy tak rukun tinalah mon ngompak nasi apa can sepak empak tak ada sepak empak ceng lanceng kenang na apolong engkau ring bi TV an kita panda pokon tak kok tak ro noro sekali otiyu ambian ngompak nasi pon aja penoro ayo terus ni aku ayo yo tiwa punya sing uti dadi ki buru paham lah cak mun ngompak nasi deh coba ambian ngompak nasi pon aja penoro apa boleh deh tak ada ngalah ya meni pada ya ngak sikrup deh meni pada ya ngak semblang ada tukang muka putih pokon pol-polan tak norok tapos sekali masih bilong-ilongnya butir ramian gara-gara setong ni kata rukun dengki tiba dan apa kutu rukun kompak masalah pendidikan dan lain sebagainya tak sampai kiai ampun hadir pada deretan ben gula pun lebih sejam muka-muka gula ben para ajunan ni tambah kekuatan iman muka-muka gula ben para ajunan ni paling kompang rezeki setuju nak aku syarat ibadah cewaki dari pelai ban musibah ban muka-muka juga lembaga seka anto ban lembaga selain teti lembaga aman makmur ila yaumil qiyamah kurang lebih nanya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.